V petek, 25. maja, je bilo v Mladinskem centru Dravinjske doline v prireditveni dvorani ponovno zelo veselo in zabavno. Nastopili so 3 komiki, ki so dodobra nasmejali konjiško publiko s svojimi stand-up komedijami. Nastopili so Ranko Babič iz Slovenije, iz Hrvaške pa Pedja Bajović in Krešimir Rič. S svojimi smešnimi idejami in komentarji so do solz nasmejali polno prireditveno dvorano MC Patriot. Če furih je pa tako, lahko delaš kakor hočeš, sam šolo moraš delati. In jaz sem imel pač probleme, prve 3 osnovne razrede. In Turšice pokliče na govorila na mojo mamico in jaz sem bil valjda zraven. In ona vsa zaskrbljena. Ja, gledajte, gospa Babič Božana, mi mislimo, da vašega fantka mora poslati v posebno šolo. Noč znorila. Posebno? Pa tale idiot še navadne ne more končati. Še to da plača. Ajde, gledaj, in kad moraš pogledaš, ko pogledaš niso časa pa danes, veš, včasih, ko smo enke v srednji šoli, je bil vsem, pa kaj si imaš, veš, dobiš opomin. Veš, ko boli te kurac, veš, opomin, pa kaj. Danes ni več opomina. Danes si na MS. Ne dosegaš minimalnih standardov. Te lahko bolj užalijo, če imaš same enke. A razumeš, tam 5 komandov stoji pa gledajo, vidiš ti zgledalo, ja? Ne dosega minimalnih standardov. Glej, še vrat ne zna odpriti. Vlec, kmet, vlec! In to se čepuri to tako spremenilo. Ko priješ na blok, vidiš enega žalostnega čepučka, kaj je narobe? Ja, NMS sem fasal. Ne dosegaš minimalnih standardov? Ne, pri nas doma to pomeni, nije majka sretna. Pa bo pa še NMT. Kaj pa NMT? Nabiče me tata. Tako so skrajše. In je bilo zanimivo. Zadnji vikend v maju je bil v Mladinskem centru Dravinjske doline obarvan predvsem medkulturno, saj so v Slovenske Konjice prišli mladi iz 6 evropskih držav: Poljska, Slovaška, Italija, Romunija, Grčija in Turčija. Razlog je prihajajoča mladinska izmenjava Eco Theatre, ki bo potekala na Rogli od 21. do 28. junija. Pred izmenjavo je potreben predhodni obisk z namenom, da se partnerji lahko dogovorijo o vseh pomembnih in nujnih zadevah, ki so sestavni del takšne izmenjave. Po uradnem delu, kjer so si vsi razdelili naloge in so bili odgovori na vprašanja jasni, so odšli še na Roglo, kjer so si ogledali prostore bivanja in seminarskih sob. Po uradnem delu je sledil zabavni program, zato so v soboto zvečer vsi skupaj navijali za svojo državo na Evroviziji, ki so jo prikazali na velikem platnu v prireditveni dvorani MC Patriota in se kasneje pridružili še zabavi, ki jo je organiziral Klub študentov Dravinjske doline, v nedeljo pa so si ogledali škavce in odšli v Žičko kartuzijo. Nad samostanom in pokrajino so bili udeleženci izmenjave zelo navdušeni. In vzamejo vado, vse popišejo in tako oni grejo in en prav v Žičko. Fak, stari, ne me jebate! Pa drugi sto, ne me... Jom znoru, pa je skopisal, pa se sekirate, se je sam popisal, se je sam položnica. Stare, on je joint vzel. Jaz več nimam za joint. On je joint vzel, pa nam je kura zakazen. Kako smo tukaj zadeti. Kaj vem, jaz sem takrat, ko sem je prvič probal, sem takoj bil tudi popisan, vada prvič, če sem dobil tudi sodnika za prekrške, ampak sem bil jaz takrat star 16 in sem kadil z 18-letniki, vsi smo dobili sodnika za prekrške, ampak razlika je bila v tem, da so teli moji 18-letni prijatelji šli sami na zagovor. Jaz sem moral jeti svojo mamico. In spomnim se sodnice, res je bila prijazna. Gospa Babič Božana, pokliče moja mamico, moja tu stane. Zaviha brke. Gospa Babič Božana, jaz sem. So straš pravi. Ja, gledajte, gospa Babič Božana, se vi strinjate, da vašega fanta pošljemo, da mu damo v bistvu en ustni opomin zaradi kajenja trave na javnem mestu? Ne, gospa sodnica, se ne strinjam. Ker če se mene vpraša, tega pankrta treba pelati v komunu. Ne me jebate. Pa mi jaz rekel tam folku. Tam je folk 10 let na igli. A razumeš, s kjem bom se družil? In sodnica se isto strašila, pravi, gledajte, gospa Babič Božana, mi pač fantko ne pošiljamo v komuno zaradi enega jointa. Ne bi meni govorit! Vem jaz, gledam jaz televizijo in oddaje na kraju zločina. Danes zvija travo urizle, jutri bo zvijal igle urizle. Pa ko bo zadetko žival, vam ga bom vam pripeljala, pa se vi igrajte z njim. A vi mislite, kaj ta fan zadnji
še rekel, jaz pridem iz šihte in on se pokvarja s paštetom kekec, jaz sem petant. Drug dan pride vodnak, pred ogledalom stoji i gleda dole u lučka i pljune ga i prav, a zdaj ti mene. Mi končeo nadišat. Pa se me nehal kadit. Do 18 let. Pa sam šel sam da se govori. Pa sam se šel ukvarati s drugim stvarmi. Možda će donijeti takav zakon da ukinu Face. U Hrvatskoj se donose svakakvi zakoni, pa nešto to padne, pa se opet donese. Jedan od zakona je baš udario na pušače. Dakle, sad se zabranilo pušenje u zatvorenim prostorima i na svakoj kutiji cigareta mora pisati nešto kao pušenje uzrokuje rak. Ili kajenje prouzroči rak, jel tako? Zašto ne mora onda pisati recimo na slanini ili na šunki? Žderanje uzrokuje pretilost i začepljenje krvnih žila. Zašto ne mora pisati na tašči? Blebetanje uzrokuje stres. Malo, da ne bi bilo. Nije se danas lako oženiti. Današnje su žene moderne. Evo, jeste vi udani? Niste, kako vam je ime? Klaudija. Klaudija nije udana, ona je moderna žena. Moderna žena ne treba muškarca. Moderna žena radi u gorenju i sama se prihranjuje, jel tako? Nosi laptop i odijelo i brkove. Ima profil na Facebooku sa slikom iz srednje, crno-bijelom, da se ne vide prištići. A kad hoće seks, moderna žena ima na raspolaganju vibratore svih veličina, boja, mirisa i okusa. I ta borba nas muškaraca s vibratorima je potpuno neravnopravna. Kod nas je jedna veličina. Evo kolega pokraj klima. M1 okus. I to baš onaj koji ona ne voli. Ona bi htjela šumsko voće. Evo kolega opet klima. Da, znam ja to. Ja sam sretan što sam se oženio. Jer sam našao neku koja me hoće. Da, to mi žena plješće, ona stigla je, znaš. Koje je najgluplje pitanje koje vam neko može postaviti kad se oženite? Ima iko oženjen ovdje večeras? Itko? Sam protiv svih. Podučit ću vas. Najgluplje pitanje koje vam neko postavi kad se oženite je da li radite na djeci? Ne radim na viljuškaru, znaš. Šta znači raditi na djeci? Pa kao to ti je seks bez kondoma, A rekao, to se naradimo, ono, znaš. To se samo preznoji. Pa ako je to tako, koliko će onda vas večeras raditi na djeci? Evo. Ne morate dići ruku ako mi je neugodno, samo zaplješćite. Niko, a? Da sam u Bosni, svi bi... A ima ona dva neka dečka ozada, je? Dobro. Da. Prvo pitanje koje se otvori kad saznate da vam je žena trudna je ime djeteta. I meni je žena rekla, slušaj, moramo biti moderni roditelji, da djetetu ime sa smislom. Evo, pogledaj kako su David Beckham i Victoria. Dali sinu ime Brooklyn prema mjestu gdje je začet. Aha! Pa rekao, pa stvarno hoćeš da nam se dijete zove Novi Zagreb?